bakuru ba M23 aravuga ko kuri uyu wa mbere uyu mutwe waramukiye mu migwano ikomeye iri kusakiranya n'ingabo za Kongo. Kiri ku makuru avugwa muri Israeli nuko Israeli yasabye ubufasha u Rwanda ku bibazo by'intambara wa Tanzania. Muri Israeli yatangaje ko abanyatanzania babiri babaga muri iki gihugu ku mpamvu z'amasomo baburiwe irengero bitewe n'ibitero umutwe wa Hamas wagabye mu mpera z'icyumweru gishize. Impanuka ya bisi yagonze inzovu ubwo yambukaga umuhanda bikayiviramo urupfu mu gihe abagenzi bari muri iyi modoka. Madame Jeannette Kagame yitabiriye inama ihuza abayobozi b'abagore Forum de haut niveau des femmes leaders ibera i Bujumbura mu Burundi kuva ku wa mbere tariki ya dosiye ya Apotre Harerimana Joseph uzwi nka Yongwe yamaze kugezwa mu bushinjacyaha aho akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone, you are my number one. Mondestone, nukuri turakwemera. Reka twongere duikaze abantu bose bakomeje gukurikirana Mondestone TV tubabwira ngo muri abantu b'abagabo kandi Imana ikomeze ibongere umugisha mu byo mukora byose. Tunashimira abantu bose bakoze subscribe kuri Mondestone TV kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo tuzakomeze tubane mu biganiro bitandukanye. Mondestone TV yabazaniye ikiganiro gishya cyitwa Monde Today, aho muri Monde Today muzajya mwumva amakuru atandukanye ayaba yo mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afrika mbese no hanze ya Afrika. Reka aya makuru tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yemezwa n'abayobozi bakuru ba M23 aravuga ko kuri uyu wa mbere uyu mutwe waramukiye mu migwano ikomeye iri kusakiranya n'ingabo za Kongo nabo bakorana barimo imitwe yitwaje intwaro n'abacancuro. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa aravuga ko imigwano y'impande zombi iri kubera itongo ho muri teritwari ya Rucuru nyuma y'uko uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo rutangiye kurasa za bombe mu duce turimo n'udutuwe n'abaturage. Yagize ati muri gahunda yayo yo gutuma abasivile benshi bahohoterwa no guharanira ko habaho ubwicanyi, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gukaza umurego barasa ibisasu bidasobanutse ku mazu y'abasivile mu mujyi wa Tongo guhera saa 11 za mu gitondo z'uyu munsi. Yunzemo ko M23 irimo kugwana no gucecekesha izo ntwaro. Yaba Benjamin Mbonima usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23, Major Wiringoma uvugira uyu mutwe mu bya gisirikare ndetse na Lawrence Kanyuka uvugira mu bya politiki bose bemeje amakuru y'imigwano. Kuko kuva ku wa gatatu w'icyumweru gishize nta gahenge impande zombi ziratanga. Kuri iki cyumweru imigwano ikomeye yumvikanye mu duce dutandukanye twa za teritwari zirimo Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Hari n'amakuru avuga ko hari tumwe mu duce ingabo za EDC zafashe, gusa Kanyuka avuga ko bitandukanye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. M23 iracagenzura ibirindiro byayo byose. Agace bivugwa ko kabereyemo imigwano ikaze harimo umujyi wa Kichanga M23 yambuye FARDC ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Ku cyumweru igisirikare cya Kongo gifatanyije n'imitwe nka FDLR, Nyatura, Wazalendo n'abacancuro bagabye ibitero bigamije kwisubiza uyu mujyi
uherereye muri teritwari ya Masisi. Gusa kugeza kuri uyu wa mbere uyu mujyi wari ukigenzurwa na M23. Bereze muri Israeli, aho igisirikare ca Israeli cyatangaje ko abanya-Israeli barenga 700 bamaze kugwa mu bitero umutwe wa Hamas ukomeje kugaba muri kiriya gihugu kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, imirwano ikomeye yari ikomeje hagati y'impande zombi. EDF ku mbuga nkoranyambaga zayo yavuze ko ahantu 7 mu majepfo y'igihugu irimo kurasana n'abagwanyi ba Hamas, kw'ibisasu bya rokete bigituruka muri Gaza bikagwa mu majepfo ya Israeli. Ingabo z'iki gihugu mu kwihimura ibisasu byazo bimaze gutuma abasivile barenga 123 bava mu byabo muri Gaza, aho abagera ku 74,000 bahungiye mu mashuri nk'uko imibare itangwa na Loni ibigaragaza. Uyu muryango w'abibumbye uvuga ko kuri ubu ibitaro byo muri Gaza byuzuriranye kandi bikaba bigowe no gukora kubera gucikagurika kw'amashanyarazi. Muri rusange abarenga 1,100 barimo n'abanyamahanga nibo bamaze gutakariza ubuzima muri iriya ntambara ya Israeli na Hamas. Igisirikare ca Israeli kivuga ko imibare y'abapfuye muri iki gihugu yitezweho gukomeza kwiyongera kuko abakomeretse bikomeye ari benshi. Umuvugizi wa EDF Jonathan Korikas yatangaje ko nta na rimwe mbere twigeze tugira umubare w'Abisirayeli benshi gutya bishwe n'igitero kimwe, igikorwa cy'umwanzi ku munsi umwe. Yunzemo ko EDF yazahaje bikomeye ubushobozi bwa Hamas mu bitero byo mu kirere kuri Gaza byakomeje mu ijoro rishira kuri uyu wa mbere. Kuri ubu Israeli yamaze gutegura abasirikare b'inkeragutabara bagera ku 110 mu majepfo yayo mu rwego rwo guhangana n'uriya mutwe wa Hamas. Kiri ku makuru avugwa muri Israeli nuko Israeli yasabye ubufasha u Rwanda ku bibazo by'intambara ikomeje guhura nayo. Mu gihe igihugu ca Israeli gikomeje kunyura mu ntambara yagabweho n'umutwe wa Hamas, Ambasaderi wa Israeli mu Rwanda Einat Weiss yasabye ko abanyarwanda bakomeza kubaba hafi kuko ibi bihe bitoroshe. Yamenyesheje abanyarwanda ko igihugu cye kiri kunyura mu bihe bikomeye kinjiyemo n'ibikorwa by'iterabwoba bikomeje guhitana inzirakarengane nyinshi z'abanyisirayeli, asaba u Rwanda gukomeza kukiba hafi. Ibi yabitangaje binyuze ku rubuga rwa X mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje, aho yashimangiye ko igihugu cyabo cyisanze mu mage biturutse ku mutwe w'iterabwoba, bityo asaba u Rwanda kuba iki gihugu hafi. Ati turasaba abanyarwanda n'abandi bose batuye isi baturi hafi gukora ibyo bashoboye byose bakagwanya ibiri kuba, bakavuga mu majwi yo hejuru ko muri kumwe na Israeli. Yavuze ko ababajwe n'abana, abasaza n'abakecuru bakomeje kwicwa, abandi bakajanwa bunyago mu gihugu cya Palestine, kandi nta mpamvu n'imwe bafite bagwanira uretse kwica gusa. Bamwe mu bishwe ni urubyiruko wari uri mu birori byo kwishima. Dukomeze muri Tanzania, aho ambasaderi wa Tanzania muri Israeli yatangaje ko abanyatanzania 2 babaga muri iki gihugu ku mpamvu z'amasomo baburiwe irengero bitewe n'ibitero umutwe wa Hamas wagabye mu mpera z'icyumweru gishize. Ambasaderi wa Tanzania muri Israeli Alex Karua yabwiye BBC ko kugeza ubu bazi amakuru y'abaturage babo 150 biganjemo abari muri iki gihugu ku mpamvu z'amasomo. Ati twumvise ko hari abanyeshuri 2 babuze
babaga mu majepfo ya Isirayeli aho ibintu bitifashe neza. Abo babiri bari mu bikorwa byo kwimenyereza umwuga w'ibijyanye n'ubuhinzi. Ambasaderi Karuwa yakomeje avuga ko bakomeje gushaka amakuru y'abaturage kandi bizeye ko bameze neza. Amakuru agaragaza ko ku butaka bwa Isirayeli habarizwa abaturage ba Tanzania 50, muri bo abagera kuri 60 ni abanyeshure biga iby'ubuhinzi. Muri Kenya hakomeje kuvugwa impanuka ya bisi yagonze inzovu ubwo yambukaga umuhanda, bikayiviramo urupfu mu gihe abagenzi bari muri iyi modoka bo bakomeretse. Amakuru dukesha BBC avuga ko iyi mpanuka yabaye ku wa gatandatu tariki ya 7 Ukwakira 2023. Iyi bisi yavaga mu mujyi wa Mombasa yerekeza mu murwa mukuru Nairobi. Iyi mpanuka yabaye ubwo iyi modoka yarigeze muri pariki y'igihugu ya Tsavo. Bivugwa ko iyi nzovu ikimara gupfa abaturage batangiye kuyitera imigwi, mu gihe abakomerekeye muri iyi mpanuka bo bahise bajanwa mu bitaro kugira ngo bitabweho. Madame Jeannette Kagame yageze i Burundi. Madame Jeannette Kagame yitabiriye inama ihuza abayobozi b'abagore Forum de haut niveau des femmes leaders ibera i Bujumbura mu Burundi kuva ku wa mbere tariki ya 9 Ukwakira 2023. Iyi nama itegurwa n'ibiro by'umugore wa perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ari nawe watumiye Madame Jeannette Kagame. Madame Jeannette Kagame yageze mu Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Ukwakira. Ubwo iyi nama yatangizwa, Madame Jeannette Kagame yatanzemo imbwirwaruhame agaruka ku kamaro ko kuringaniza. Mugoroba bo ku wa gatandatu tariki ya 7 Ukwakira 2023 nibwo abayobozi bitabiriye iyi nama batangiye kugera mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, babanjirijwe na Miriam Mwinyi n'itsinda yamerekeje. Kuri uwo munsi nibwo itsinda ry'abagize ishyirahamwe rihuriyemo abagore mu Bushinwa ryahageze. Ku mugoroba ku cyumweru nibwo Rachel Ruto, umugore wa perezida wa Kenya William Ruto, nawe yageze mu Bujumbura. Iyi nama y'iminsi 3 bitabiriye igiye kuba ku nshuro ya 4, iziga ku nsanganyamatsiko igaruka ku ruhare ibikorwa byo kuringaniza urubyaro bigira ku mirire myiza n'izamuka ry'ubukungu rishingiye kwihindagurika y'imiterere y'abaturage, cyane cyane mu gihe abari mu cyiciro cyo gukora kuva ku myaka 15 kugera kuri 64 ari benshi kuruta abadakora, kuva ku myaka 14 gusubiza hasi no kuva kuri 65 gusubiza hejuru. Inama ya gatatu yabaye umwaka ushize mu Burundi kuva ku wa 10 kugeza ku wa 12 Ukwakira 2022. Reka aya makuru tuyasoreze mu Rwanda, aho dosiye ya Apotre Harerimana Joseph uzwi nka Yongwe yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, aho akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibi byemejwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko uyu mugabo yamaze gushyikirizwa ubwo rwego. Ni mu gihe yari yatawe muri yombi tariki ya 1 Ukwakira 2023, akajanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ku Kimihurura. Amakuru agenda avugwa hirya no hino avuga ko uyu Yongwe yaba yarabwiraga abantu ko abasengera ibibazo bafite bigakemuka, bityo akabasaba ibiguzi. Nyuma yo gutanga ibyo biguzi ngo barategerezaga ngo barebe ko bikemuka, ariko amaso agahera mu kirere ntihagire ikiba.
Yongwe yagiye yumvikana kenshi ku miyoboro itandukanye avuga ko atunzwe n'amaturo y'abayoboke be kandi nawe ko atura akaza guhindukira akarya amaturo. Gusa kugeza ubu hakaba hategerejwe ibizava mu rukiko, niba azahamwa n'ibyaha agahabwa ibihano, yagirwa umwere akarekurwa. Aramutse ahamwe n'icyaha aregwa yahanishwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Harerimana Joseph uzwi nka Yongwe yamaze kugezwa mu bushinjacyaha aho akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibi byemejwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko uyu mugabo yamaze gushyikirizwa ubwo rwego. Ni mu gihe yari yatawe muri yombi tariki ya 1 Ukwakira 2023 akajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ku Kimihurura. Amakuru agenda avugwa hirya no hino avuga ko uyu mugabo yoba yarabwiraga abantu ko abasengera ibibazo bafite bigakemuka, bityo akabasaba ibiguzi. Nyuma yo gutanga ibyo biguzi ngo barategerezaga ngo barebe ko bikemuka, ariko amaso agahera mu kirere ntihagire ikiba. Yongwe yagiye yumvikana kenshi ku miyoboro itandukanye avuga ko atunzwe n'amaturo y'abayoboke be kandi nawe ko atura. Reka dushimire umuntu wese wafashe umwanya agakurikira ibiganiro byacu, tumubwira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose. Niba utakoze subscribe uyikore kugira ngo tuzabane mu kiganiro gikurikira cy'ejo, aho tuzakomeza gukurikirana amakuru yose avugwa muri M23